أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslüman xeyr ve xar. Qeniçi söhbet amru bil ma'ruf ve nahyu anil munkar luğda İslam din qene ve haktin qısan xeset Allah Teala'nın buyruq peygamber dişas qılurz ve qısan amal hadika ihtilat fide. Qısan qolaqı kurla ham emiravun pis qolaq nehvun. Allah Teala üçü paktir Kur'an'da buyruq izva Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavna anil munkari ve tu'minuna billah. Sadakallahul azim. Ayatta kozvavol Allah Teala di xabar gozvuchaz İslam di ummat Surmanri ummat anviridlani layıklı ummat yazva. Vadan layık val küka ibaret yazva. Adan layık val ha musurmanri qısank olaq kurla ha qısank olaq emirizva qısank olaq ayaluhuzva ve pis olaq nehizva emirluhuzva. Ha iktin amalda ve Allah dixni aburiğunva. Ha im amaldiz keligna abur Allah Teala di layıklı ummat viridalani hayırlı ummat yaz xalqunva. Ve abro imansuz rıgalaz jengt xuz ve habur din dal xizva abro ta abro İslam kabul daldı. Ve abro ka ama İsa'nın patal gızaftir hayra ravazva. Ve Peygamber de aleyhissalatu vesselam lahan ve insanları arada viridlani qısan kas amya nika amabruz hayra vata. Ve pis kas amya nika amabruz ziyan hasarata vata. Allah di xiyaguna yani Allah din sattir val xvequna ve hadal şakti gizva insan Allah Teala din buyruğu arqalet xuzva insan Muhammed peygamber dix yagunva insan im Allah Teala diz Allah Teala din layıklı ummat yazı layıklı insanlar yazı. Ve cizlahata ni Muhammed peygamber din hak vilal şak gizvata am Allah dixni yagunvaç ve Allah Teala din paktir kalam koz qazvaçada. Ada abur Allah Teala'nın kelime yer paktir Kur'an seni editkün ve gafariya luhuzbu inanmış tüşer insanları kafirri. Ve Muhammed Peygamber de aleyhissalatu vesselam luhuzva eğer kakasadaz saçuruk olaha kurta ada ham gılivdi tükür qura. Aqozarra hak olaq. Eğer hak jizvaşta metivdi yani gafun oldu aqozarra. Eğer hak ni jizvaşta rikya qani narazi vol qalurra. Ve iman din viridlani zayıf derece. Yani mümin kastiva jezva Allah zva viridlani gıcık olaq am yazı narazi vol rikya qaluru. Kamalu isan riluhuzva giliv ditkür qamo düzeru im hakimrin paçahrin peşeya. Metiv di gafun ol ditkür qamo im alimrin elma isanrin peşeya. Ve rikya narazi vol avu im ama insanrin kar yazva. Ve madni ihtilat izva niva hikting olaq jezvata nila hikting olaq alaq zvata giliv di aqozarun rikya narazi volavun veya gafun ol di aqozarun ham hadı qilet xun am adam vizifa yazva. Allah ni pata majbur namayahdan xvetun va. Niva hikting olaq alaq zvata jezvata. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم buyruğuz ve Allah Teala de küneköz sadaz qısanq olaqta Allah tıqa kıçekunin kardı kümekçe ve pis olaqra gunaharavuna düşma bileri gerez bilere küneköz kümek gumir hak olaqar kü arada imir kümek avun amlaha çalehi sadaz qısan nasihat gun hada qısanq olaqara qatun patal ve hadan vilik pis olaqrin reqer agalovun eğer adaqaktin fikir niyata vata yemir vaqtun damaz hama qozaru qısanq olaqtiz reqkun Vallahi ki Muhammed Peygamber de aleyhissalatu vesselam
Eğer din qene çuru çiviler tozva insan akurta hamrika hadal narazi vol avurta sa insan de. Lozu ki Allah Teala de aktin kastin rik iman divat orada ve hada salamat vol islah vol guda. Ve eğer sada din de çiviler çuruviler tozva insan nehi iskayta alçakar iskayta lozu ki adan rik iman divat orna ve adas islah vol guda قيامات يقوز چخيتير مصيبات يقوز هيقوز الكي أدا سكين والجودا ني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قصانك الله أيال هزوتا بيسك الله إيمير لهزوتا أملو كي الله تعالى دين خليفة إچلرال وبيغمبر دين خليفة إچلرال والله تعالى دين كلام دين قرآن دين خليفة إچلرال حذيفة لهدا الله رزقه كاستي İhti mesele gizva. Akti zamanı erqedolda insan riz çpin arada çebuçuma majlista geliqnva lamran niqvezva leşhun kanjeda habrun arada mümin kas amru bil ma'ruf ve nahyu anil munkar qsan qolaq aya pis qolaq emir luzva hakti qsan nasihatar guzva insan jedaldi mümin kas jedaldi. Which is lata abru çuru qolaq ruzva isanarya haram qolaq haram dik oftunva isanarya أبرز وقني نصيحتار وقني اختلتار أبرز كانجداش وأكوز وحالدا حكتين زمان يار إزيات ألوقنا زمان يار حكتين بوريز ما. چاز چه عمردن قني حكتين مثالار غزافو كوزما. موسى پیغمبر دی علیه السلام الله تخ القين الوزوخ يا ربي الله تين پتا حكتين صوبار أوز وأكتين كاستيز ني جوان دين ديستخا وجوان سيولداش قسم قلقتل اورزوتا قسم قلق ايا بيس قلقار ايمير لوزوتا حقتي ادز وش سو باروا وادا ربي ديادا جواب گزوا هار سغفونا ادز سيسان قنه كبارت اتر اوردا قون سواب كيزوا والله دي الله تعالى دي زازري غوجه دي قيامت يقوز ادز صون قنه ازبارغوز صون ازبارغوز حديث القدسي باكتر حديث قنه الله تعالى دي Adam ağrı xayr alqena Allah'uzva buyruq izva. Ey adam ağrı xayar. Künjemir luzu ki tuba istiğfar yarğal bi hezva isanrika. Yani tuba istiğfar yarğal bi vice qezvaç. Buş xiyalarike hezva isanar jemir künü. Uj ahiratin qoliz abaditir qoliz biçin kütahtejda ömürdiz. İçi giler goz sa qısa qini amalni goçiz fizva isan rikavun jemir lozva. Ni metel gafaral qısa ibadet ehlirin ihtil targiz ama üçiv gwa amalar munafiqrin qeçin labron bur jemir kü. Eğer adaz sakolaq gayit Allah tin pata hadasa qısa kolaq gayit amrazi jeda ama ki am sakolaq ka mahrum khayta ada üçün fikir adaz üçün talabon qiliza qaturta am sabur sujez ve adam sabur kaksva aktin insan rikamun jemir luzva qısa insanlar qısa xejetar ve insanlar kanjizva ama ki viç habrun arada tuşir ve qeçin Allah insanlar da kantir ama viç habrun cergedatir insan von jemir luzva ni ama bro qısa qola xar ayaluz jwa qola xar qilet khuntiz ve insan rikamun jemir ve pis qola xar emir luz ju ha amaldal Allah insan yaz künjemir lozva. Ali ashab di üçela Allah rızıkı ihtilat izva. Zaz peygamber diva avan khanulda akti zaman yarqeda cehilara qalta aqul diz qiri timila qulava haktin insanara qalta oldu cehilar. Abrun svejeda gafar ihtiltar abrun velik devirde xayiqsan dinihlerin gafar jeda abrov. Ama çe babur din diva yarğaz jeda. Çemeruk ta qudna khel hik fad yarğaz jeda ta hak hacehilar aqul diz qiri din divan yarğaz jeda. Mümin ksar iman ganva isanar akti burkhane kanda çevçmi arada yani abru hakti raftar biler khane kanda abru qsak Allah ayallah khane kanda masadas buyruğiz pis Allah tika khane kanda ve ha arada ha vaxtunda çebrik el alud kanda yani çpin gafar çpin krarık galaz cüz qidavol krarni gafarish kutugma burje davol ve Allah Teala di buyruğiz ve Bismillahirrahmanirrahim
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صدق الله العظيم. Kur'an din qine ayat din qine Allah Teala buyruğuz ve mümin itimarni mümin dişehliyar satsadan arada abur yoldaş arxiz dostar xiz xanaqanda qısan qolaq emiriz pis qolaq nehiz kpart atariz zakat argoz sadaqa argoz ve Allah dizni peygamber diz mitiyor xanaqanda bur Abu Darda luhda kasti ihtilat iz ve biçala Allah razı koy qısan qolaq avu emiraya pis qolaq nehaya eğer küne iamal turta Allah Teala kün qile kün vinel paçah oliz zalumar zalum hakimar paçahar çigda abrukü zibroz khatur hürmet qidaç cehil rif rehimlu bili gejda çabur ve rehimsuz bili gejda ve lozuki ki arada ve qısan qısari talabnar iyi da ve abro düyeriz cevap cagidaç abro kümek kancada galib bol kazamışın patal ve habroz galib bol cagidaç luzu Allah tim pata abroz galib bol cagidaç ve abro çipin günahla gılqa çun talabdı ve abro günahla Allah Teala gılqa çudaç luzu eğer ha ikti güzeltir amalçına turda Allah Teala Musa peygamber ve haber qazvolda ya Musa zum patal nahi amalavunu hiktin kararavuna ada cevap gana ya Rabbi zakpart ataravuna siver khina sadaqa yargana za vum patal sajda yaravuna pelçiliz yani kramaravuna zavaz şukur khana una zazra qura paktir kalam kitab zaham kelna ve zikriyar vurik el zikriyaravuna ve Allah Teala da zluhuz ve ya Musa una urk part atar abur vum patal şahidari kıyamati quz abur şahidar jeda una ibadet aravuna yani vi khir dizak ola khar Siver xunar ne bu cehennem dika xuda qal khanar yazu cehennem di tsuka azabrika xuda bur ve ona gay sadaqa yarne abur qiyamati quz mas külge khanta khala tsayvatna raqin ifir da vaqtunda o serim bilik xuda ha hakti serim wal yazu wazguda ona iz ve Allah rikel gunar abur vaz cennetin bağlara huzuruna ve tarar yazu ona kela kalam Allah Teala din abur vum patal cennette huzuruna Qelayar, daramatar, güzeltir ve hüri piriyar yazva. Una unva zikriyar, abur vum patal ekşedi cennette. Ama una zum patal uçe unelan mad Allah Teala haber qazva. Ve ada cevap guzva Musa de. Ya Rabbi, zaga uçe de vum patal nazaz lahlahana. Ve Allah Teala de zluzva ve zum patal vuj kankhana ve zum patal vuj de kankhana vaz. Yani Musa peygamber diz çirkana hamihtin zurbatir amaliyata. Eğer Allah Teala di kani İsa akur vaktunda ham rik insit qida kanku ve Allah Teala diz da kan İsa yani Allah diz aksiye qecz ve Allah din düşman ham Allah batal da kanku hiktin zurbatir amaliyata. Zurbatir alim Şeyh Hasanul Basri di rahimahullah ihtilat izva peygamber di aleyhissalatu vesselam gafaraga arzwa. Zi ummatik viridlani zurbatir şahidar Çexitir şahidar abur yazva, vuj adalatsuz, zalum paçahti patav atana, adı izva çuruk olaktika am aqozarın Çin Allah'ın hadaz, emir lahana, amru bil ma'ruf ve nahyu anil munkar, qısand aya pisti emir lahana buyruğu ona, ve ikar patal cangayı insan vuja vada, ham şahid yazva ve adaz cennette çıkaca da sifte şahidini arada, Hamza dini Cafaran çıpela Allah razı koy. Abur zurbatir şahidare İslam din sifte devirde xayi peygamber din immiya ve peygamber din imidgada. Ve habrun arad oldu ki hadazni çıkacağı da Allah din pata. Zurbatir haktin dereceyaz ve Allah Teala de ya Rabbi ya Allah kısmet uğra. Ve Allah Teala de Yuşa ibn Nun aleyhisselam peygamber diz vahyura qurn oldu. Zavi haldi katir qada zor kas çuru insanlar yani haram dayar günah rizva insanlar tergiydi pis bur ve habru koz yaxsur ağzur qısan borni tergiydi ve Yuşa peygamber haber qıldı ya Rabbi luz ve a pis qısari
قدر قسمت وچت از چیر خانالنا بس اقسام برو یزو خوچ کوی لحن ابرو وچز هکتین ازبار خوزوا لحن خبر قرلا ابرو دکی زاد دکاتر کلا خرا کورلا ابروز دک آنجه دا چیر خلق دا چیرولده ابرو ها امابرو چپین جمعیت آرادا چروک کلا خار حرام کلا خار ایدا وقتون دا ابروز کاز قازا چیر و ابرو قازارزا چیر لحن و ولی کان دیوردین میخک سری ولی کان دیوردین ایمان اهلیری دین اهلیری چپین گدارز چپین روخارز ویاز نصیحت ایدا وقتون دا ابرو ایکتین تکلیف ارگوز و ایزی خوا اگر واز امر بالمعروف و نهی عن المنکر قسان کلاخ امیریز کنزواتا پیس کلاخ نهیز کنزواتا ولو که دوناو صبرلو بیلد یراقلا میشه ونا صبر یک ایوی و سوقتون دون اون شکل جمیر الله تیم پتا وجه خطر سو بر اگاق داده و اگر اکتین کس اوتا yani Allah din patavi çiv soba kaqdadi rikin sidqida saşakni Allah çiz inanmıştır insan avata am savaqtundani hasarat diz ziyan diz zarar diz avattaç Allah Teala di adav için payga qardı inşallah Allah Teala di çuni ha ihtin qısan amadrin sahib arura çadni qismet ura ya Rabbi ya Allah qısan qola xar iz pis qola xar nehiz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.